Pen ibor ha ke France ha kini kisi. Ha ki jingil kai parlok. Kum si benta ban warm up na ke benta ke World Cup. Da ke bak lala ban pelim ya ke Brazil. Bat kam tam hadin mak lala ban pelim ya ke Colombia. Tang na ki tim bi jongka. Ka bak lala ban pelim hadu lailui kul ya ke Colombia. Leng baki artli ki gol na udah sayar dewo. Ki bedeiru ki gol ki bankong jong u na ke benta ke France. Bat kawe na uturam. Kawe bat ke assist na uturam. Bat u akli ceru ulapan bu iya kawe ke assist. Kad ba u Kylian Mbappe u Dembele. Olise bat ekiteke. Kis dang nalang ba ke substitute. Bat sengap hang ne kom no ong Jose Mourinho. Hadin baka jingi khat jong ke Portugal persyai ke Mexico. Leng ba not lanot gol. Jose Mourinho ubre kuis barim jong ke Real Madrid bat kiwe pat ki klub. Ula ai jing keren da ka baong. Baka Portugal claim u Cristiano Ronaldo. Kam long Namar ba wat hak atak jong karo. Kam don kata ka jing penshipting. Ia kiliang persya. Namar kim long ki basata. Bat ladahi u Cristiano Ronaldo dan hak ke Portugal. Ka tim jong ke Portugal kan syulang. Kum kiwi pat ki tim red. Bat kan syulang tang ke awre tim. Laong dong Jose Mourinho. Bat kerpat ke Barcelona sya ke Spain. Bandam penerustan ya ulamin Yamal. Namar baki ladu lupa ya Rafinha. Hadin bawa lemat ya ke jing injury. Naki jingil kai friendly match. Bat ke Brazil. Kublai shibun.